Imyaka ine ikaba irarangiye agahita ava mu nzira. Nyamara Dr Philippe Lenches yemeza ko mu kwa gatanu k'1973 ngo hatanzwe umushinga wo guhindura ingingo za manda ya perezida aho zagombaga gukurwa ku myaka ine zikagera kuri 5, kandi ibyo kuvuga ngo nta waba perezida arengeje imyaka 60 babikuramo, ariko ibyo nta nicyo byari gukumiraho Kayibanda kuko yari afite imyaka 49. Ibyo rero abagabo nka Juvenal Habyarimana wari umaze no kubyimba cyane mu by'igitinyiro yasanze atakomeza kubyihanganira, maze atekereza gushyira mu bikorwa umugambi yari amaze igihe ategura, ari wo kugera ku butegetsi mu buryo bwo kubanza gufata perezida wari uriho akamuzirika, ahasigaye akamwambura imfunguzo z'ibiro. Ibyo yabigezeho ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 mu 1973. Juvenal Habyarimana amaze gufata ubutegetsi yavuze ko ibyo gutora kwa rubanda azaba byigaho nyuma, kuko hari ibindi ngo yagombaga gukemura birimo gusubiza ibintu ku murongo, kuko yemeje mu itangazo risesereza ku bushake ko ngo Gregoire Kayibanda n'abanyapolitike bagenzi be bari barafashe igihugu cy'u Rwanda bakakizunguza bagashaka kukijugunya mu rwobo. Ubwo rero ngo ahita bacumbira hafi aragisama, ahasigaye abo bagome hafi ya bose baturukaga hahandi byose byahereye muri Gitarama, arabakubura asunikira mu munyururu muri gereza ya Ruhengeri, aho bapfuye urupfu rw'agatera gahinda. N'urupfu rutigeze runagira uwarusobanura, kandi abayobozi bazwi neza 56 bo ku ngoma ya Gregoire Kayibanda bakomokaga mu bice bya Gitarama barahatikiriye biratinda, ari nako Kayibanda nawe yicirwaga n'irungu muri gereza yo mu rugo rwe mu Ruhango. Yewe bya politike y'u Rwanda byanyuze mu nzitane di. Nuko rero Habyarimana yamaze imyaka 5 ayobora, nta by'amatora nta n'urundi rwego rushinzwe gusobanuza leta. Nyamara yaje gukora iyo bwabaga bigeze mu 1978 yemeza rubanda n'isi yose ko yabyizeho neza, agasanga bikwiye ko haba amatora mu Rwanda, rubanda bakitorera perezida bashaka n'abashinga amategeko. Yabanje rwose kubikora mu buryo bwa demokarasi, maze ku itariki ya 17 z'ukwa 12 1978 rubanda bajya gutora itegeko nshinga rishya ryari ryashyizweho n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Igihe buje muri iri tegeko nshinga hari handitsemo nta byo kwihishahisha cyangwa amacenga ya politike ko mu Rwanda hemerewe gukorera ishyaka rimwe, ishyaka Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement MRND. Ubwo gushinga irindi shyaka bikaba guhagarara mu kiguri cy'intozi cyangwa gukora mu muzinga w'inzuki. Bongeyeho ko perezida nta banda agomba kugira cyangwa iby'imyaka yini yerekada. Abarenga miliyoni 2 mu Rwanda baratoye, maze ku bwiganze bwa 89% barabyemeza. Ibyo bikimara kuba noneho nyuma y'icyumweru ku itariki ya 24 z'ukwa 12 1978 habaye amatora ya perezida. Aha Juvenal Habyarimana yiyamamaza wenyine hamwe n'ishyaka rya MRND yavugaga ko ari impano yihereye abanyarwanda bose. Byarangiye ku kigero cya 98.99% bamutoye. Ariko murabyibuka ko twavuze ko umukandida yagombaga kwiyamamaza ari umwe rukumbi, ukaba wakwibaza uko yatorwa cyangwa atatorwa. Iyo bimeze bitya, akenshi abatora batera igikumwe ahantu bemeza niba bashaka ko perezida cyangwa umuyobozi runaka akomeza kuyobora cyangwa niba yavaho. Ubwo yagize amajwi arenga 50% arakomeza akayobora, bisobanuye ko agize munsi yayo yahita ari ku butegetsi. Gusa imbaraga aba yarakoresheje kugira ngo yiyamamaze wenyine ntizatuma buvaho, nta naho byigeze biba mu mateka kugira ngo yiyamamaje wenyine abure ubwiganze. Ibindi bitangaza byarabaye wenda muri politike, ariko iki cyo ntaho kiraba. Ihunikiro ry'ibyavuye n'ibiva mu matora ya Afurika rizwi nka African Elections Database, igice kivuga iby'u Rwanda, yemeza ko Habyarimana ari umwe mu baperezida ba Afurika babashije kujya bagira amajwi menshi muri Afurika. Bavuga ko nk'ubwo ku itariki ya 28 z'ukwa 12 1981 yavuze ko abaturage bagiye gutora abashinga amategeko bagombaga kubarizwa mu cyo yise Conseil National de Développement CND. Ujya wumva ngo ishyaka ryiyamamazaga ryonyine ryabonye amajwi 100% n'imyanya 64 kuri 64. Habyarimana yongeye gukoresha amatora ku itariki ya 19 z'ukwa 12 1983 yiyamamariza manda y'imyaka 5. Aha naho yegukanye amajwi 99.97% mu matora yagiye agira izina ry'ikigina n'icyatsi. Niba hari umukuruzi uzamubaza uko abanyarwanda batoye ku kigina no ku cyatsi, ariko gutora ikigina ukaba wabivira imyuna. Icyo gihe nabwo abo muri CND bongeye gutorwa ari 70, noneho nabwo 100% MRND iratorwa. Nyuma y'imyaka 5 ku itariki ya 19 z'ukwa 12 1988 Habyarimana yongeye kwiyamamaza ari umwe, asaba abanyarwanda ko bamuhundagazaho amajwi nawe akazabahundagazaho ibyiza byose. Icyo gihe nabwo yagize 99.98%, ndetse ishyaka rye ryongera kwegukana imyanya yuzuye mu nteko ishinga amategeko. Gusa ariko iyi yari yo nshuro ya nyuma yumvise icyo kinyenga cyo kugira amanota n'abarimu batinya gutanga niyo umunyeshuri yaba yabivumbuye byose. Niko byari bimeze bwari ubwa nyuma habayeho ishyaka n'umukandida umwe mu matora, kuko mu myaka 2 yakurikiyeho mu 1990 ishyaka n'umutwe wa gisirikare RPF watangije intambara kuri leta ya Habyarimana.
yabanje kwitiranya inkuba na rusake, gusa uko iminsi yagiye ihindi byaje gusubirira idubi. Ibi byo byatangiriye muri komine yitwa Nsele yo muri Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ku itariki ya 12 z'ukwa karindwi mu 1992 ubwo leta ya Habyarimana yemeraga gusinya amasezerano yo kuba baba bahagaritse intambara, ibyiswe Nsele Ceasefire Agreement. Aha FPR yemeje ko itapfundikira iminwa y'imbunda niba Habyarimana atemeye ibikuye muri ayo masezerano. Nyakubahwa rero wari umaze imyaka 19 ashinga umuheha mu butware wenyine, yabiciriye inyeri kandi byamaze kuba urukonda uko byagiye kugera mu mwaka wakurikiyeho yemeye gusinya kugabana ubutegetsi mu kiswe power sharing mu masezerano ya Arusha mu kwa 8 1993. Ibyo byagendanye nuko nyuma y'1990 muri politike bya bindi imbere by'ishyaka rimwe rya MRND yari byaravuyeho haduka amashyaka menshi, muri ryose riharanira kugera aho rigeze abanyarwanda. Ibi nabyo mubikunze twazabigarukaho mu nama y'Ilabore. Muri aya masezerano ya Arusha amashyaka menshi arimo MRND, RPF, PDC, PSR, PDI, MDR, PSD n'ayandi yateretswe imbere imyanya yose ikomeye mu gihugu ngo bayigabanye. Mbere na mbere MRND Habyarimana yavuze ko umwanya wa perezida uwawutekereza uwo yaba ashaka ko byose birangirira mu marira, ibyo bikaba n'umwanya wa minisitiri w'ingabo. Ako kanya ishyaka Mouvement Démocratique Républicain MDR rya Twagiramungu Faustin ryahise rivuga ko umwanya wa minisitiri w'intebe baramutse batawubahaye isoko ritagomba kurema. Ako kanya bahise bawubahada. Ubwo andi mashyaka uhereye kuri RPF ifata imyanya. Ibi byarakozwe, MRND ihabwa ubugenzuzi bukuru bw'igisirikare, RPF ihabwa ubugenzuzi bukuru bwa gendarmerie. Gusa bakabikora mu buryo niba umugaba mukuru w'ingabo ari uwa MRND, umwungirije agomba kuba uwa FPR. Muri gendarmerie nabyo bikabuka. Ibi byiyongereyeho isaranganya rya za ministeri, ariko ibyarusha mureke tuzabivugeho. Usanga ukamenya ko impamvu byitsaho ari uko byari bigiye gushingirwaho politike nshyashya ya leta y'u Rwanda, kuko nyuma yuko bikomeje kuzurungutana bikanaganisha no kwihanurwa ry'indege na jenoside yakorewe abatutsi, noneho hahise hatorwa abandi bategetsi, hanafungurwa chapitre nshya muri politike y'u Rwanda. Professor Timothy Paul Longman ni umwarimu wa siyanse politike muri kaminuza ya Boston. Uzashaka igitabo cye yise Obstacles to Peace Building in Rwanda, Durable Peace Challenges for Peace Building in Africa. Nukibona uzasome ku mpapuro za 60 kugeza kuri 86. Avugamo ko mu kwezi kwa 9 mu 1994 ubwo RPF yari imaze gutsinda FAR, ngo byabaye ngombwa ko amasezerano ya Arusha hashakwa uko yashyirwa mu bikorwa, amashyaka yahawe imyanya akagenda yijyamo, gusa MRND yo yakuwe mu bari gusangira uwo mugati mutagatifu. Maze akamanyu kawo uhereye ku mwanya wa perezida n'umukuru w'ingabo bifatwa na FPR, MDR na Faustin Twagiramungu bafata ministeri y'intebe, andi mashyaka nka PDC, PDI, PR, PSD, PSR na IDPR nayo yahabwa imyanya muri ubwo butegetsi bushya, ndetse ku itariki ya 25 z'ukwa 11 1994 hashyirwaho inteko ishinga amategeko ifite imyanya 70. Icyo gihe FPR yafashe imyanya 19, MDR ifata 13, PSD ifata 13, PR 13, PDC 6, PSR ifata imyanya 2, PDI 2 n'indi myanya 2 y'ihuriro ry'ayandi mashyaka 2. Ibyo byose byakorwaga bitanyuze mu matora rusange, kuko u Rwanda nta n'itegeko nshinga rwari rukigenderaho uretse inyandiko ya Arusha n'izindi z'ubwumvikane hagati y'ayo mashyaka yose.